Uko iminsi ishira hano mu Rwanda abantu benshi bakurikiranira hafi muzika ndetse n'imyidagaduro ndetse n'abafana b'ibyamamare byinshi bakunze kuvuga ko bidashoboka kubaka ingogo zirambe gusa kandi hari abazwi ubunyangamugayo bagiye kumara imyaka myinshi babana kandi nta ntunganya cyangwa amakimbirane yumvikana mu ngo zabo bigaragarira buri wese. Iyi ni Story House ni Diane Mahirwe. Ku mwanya wa 10 kuri urutonde rwacu turasanga Yannick Mukunzi na Iribagiza Joy. Yannick Mukunzi umukinnyi w'umupira w'amaguru n'umukunzi w'Iribagiza Joy ni couple ikunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda. Basezeranye kubana tariki ya 20 ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019 mu muhango wabereye mu murenge wa Remera. Ubwo haburaga iminsi mike ngo yerekeze gukinira mu gihugu cya Swede. Iribagiza na Mukunzi bagiye kumara umwaka babana nk'umugabo n'umugore aho bafitanye n'umwana w'umuhungu ufite imyaka igera kuri 3 n'igice. Iyi nayo ni couple ikunzwe kugaragara cyane mu itangazamakuru bitewe n'amafoto bagenda bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo bakoresha baterana imitoma ya hato na hato bigatuma bakundwa n'abatari bake bitewe n'uburyo badatinya kugaragazanya amarangamutima umwe afitiye undi. Ibi bigatuma nabo bashyirwa mu byamamare bibanye neza cyane. Ku mwanya wa 9 turasanga couple ya Humble Jizzo na Amy Blauman. Umuhanzi James uzwi nka Humble Jizzo umwe mu baririmba mu itsinda rya Urban Boys we hamwe na Amy Blauman basezeranye imbere y'Imana ku wa 24 mu kwezi kwa 11 2018 mu birori byabereye i Rubavu. Tariki ya 3 kana mu 2019 nibwo basezeranye imbere y'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu nta kibazo na kimwe kirumvikana mu rugo rwabo aho bwiteka bagaragazanya urukundo rwinshi babinyujije ku mbuga nkoranyambaga aho twese tubibona. Ku mwanya wa 8 kuri urutonde rwacu turasanga Miss Uwase Belinda na Theo Gakire. Miss Uwase Belinda na Theo Gakire bambikanye impeta tariki ya 7 Ukwakira 2018 mu muhango wabereye mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu muri hoteli Moria. Ubukwe bwabo nubwo bwabereye kure bwitabiriwe n'abantu benshi barimo ba nyampinga batandukanye. Uyu muryango ukaba nawo uvugwaho kubana neza cyane. Ku mwanya wa 7 turasanga Ama-G The Black n'Uwase Liliane. Ama-G The Black n'Uwase Liliane bambikanye impeta tariki ya 24 Ukuboza 2017. Uyu muraperi azwiho kugira udukoryo twinshi benshi bagiye bavuga ko atabasha kubaka ngo rurambe nyuma y'uko yari amaze igihe atandukanye n'uwo babanaga mbere. Ariko nyuma yo gusezerana na Liliane uyu muryango n'umwe mu miryango ivugwa cyane ko ibanye neza cyane. Turi kurebera hamwe couple z'ibyamamare bibanye neza hano mu Rwanda nkuko bigenda bigaragara mu itangazamakuru. Ku mwanya wa 6 turasanga Umutare Gaby na Nzere Joyce. Umutare Gaby na Nzere Joyce basezeranye kubana nk'umugabo n'umugore tariki ya 16 Nyakanga mu mwaka wa 2017. Umuhango wabereye aho bita Kiberinka Culture Center Kibagabaga. Abarera iby'urukundo rwabo ntabwo byamenyekanye cyane ariko byagiriye mu itangazamakuru. Benshi bakomeje kwibaza byinshi kuri uyu muryango wibera muri Australia aho aba bombi bakunze kugaragara bishimye basohokeye ku nkombe z'inyanja. Ku mwanya wa 5 kuri urutonde rwacu turasanga Butera Knowless na Ishimwe Clement. Ishimwe Clement na Butera Knowless ku ya 7 kana mu 2016 nibwo basezeranye imbere y'Imana ndetse banambikana impeta y'urudashira mu birori bitagira uko bisa byabereye mu busitani bwa Golden Trip Hotel i Nyamata. Uyu muryango n'umwe mu miryango ikunzwe cyane hano mu Rwanda kubera ukuntu babanye neza kandi akenshi urukundo rwabo barugaragariza mu bikorwa byinshi by'urukundo aho babinyuza no ku mbuga nkoranyambaga zabo ndetse bagacishamo bakajya mu biruhuko. Ku mwanya wa 4 turasanga Kavutse Olivier na Amanda Fang. Kavutse Olivier n'umugore we Amanda bamenyekanye cyane mu muziki wa gospel bamamara cyane mu itsinda rya Beautiful Ashes rihimbaza Imana mu njyana ya rock. Basezeranye kubana Karamata ku wa 9 Nyakanga 2016 mu birori byabereye i Rubavu. Unubwe mu miryango y'ibyamamare ibanye neza cyane kugeza ubu dore ko bakunze kugaragara kenshi basohotse guterana imitoma n'ibindi bigaragaza abantu babanye neza.
Ku mwanya wa gatatu turasanga couple yavugishije benshi ubw'ubukwe bwajyaga kuba, turasanga couple ya Riderman na Miss Agasaro Nadia. Gatsinze Mary uzwi nka Riderman na Miss Agasaro Nadia basezeranye kubana Karamata ku itariki ya 16 Kanama 2015 muri paruwasi ya Kicukiro, aho baherekejwe n'inshuti zabo ndetse n'imiryango yabo. Uyu muryango uvugaho kuba ari umwe mu miryango idakunda kugaragara cyane mu bitangazamakuru kandi ubana neza cyane. Aba bombi bakunze gusangiza inshuti zabo ku mbuga nkoranyambaga urwo buri umwe akunda mugenzi we, bagatirana imitoma kakahava. Turi kurebera hamwe top 10 y'ibyamamare bibanye neza hano mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Tom Close na Niyonshuti Ange Tricia. Munyombo Thomas uzwi nka Tom Close na Niyonshuti Ange Tricia bambikanye impeta imbere y'Imana mu rusengero rwa Mutagatifu Etienne mu Biryogo hari kuwa gatandatu tariki ya 30 Ugushyingo mu mwaka 2013. Muri uyu mwaka 2021 bazaba bujuje imyaka 8 barushinze kandi babanye mu mahoro. Muri uyu mwaka 2021 mu Gushyingo bazaba bujuje imyaka 8 babanye barushinze kandi babanye mu mahoro. Umuhango w'ubukwe bw'aba bombi waranzwe n'ibyishimo byinshi cyane mu miryango yabo ndetse n'inshuti zabo. Umuhango wo kwiyakira wabereye i Rusororo. Uru rugo ni rwo rwa mbere mu byamamare ruvugaho kubana neza, nk'uko nabo badahwema kubyerekana babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rwacu turasanga Dani Vumbi na Muhawe n'Imana Jeannette. Demi Vumbi Daniel wamamaye mu muziki nka Dani Vumbi na Muhawe n'Imana Jeannette bamaze imyaka isaga 17 barushinze, kugeza n'uyu munsi bakaba babanye neza. Baje ku mwanya wa mbere kuko ari bo bamaze igihe kinini barushinze mu ngo z'ibyamamare zibanye neza. Dani Vumbi ashyirwa mu majwi yo kuba ari umwe mu bahanzi babanye neza n'abagore babo, cyane cyane ko kugeza ubu na rimwe bari bagaragaza ibibazo byabo hanze cyangwa mu itangazamakuru kandi babanye imyaka myinshi. Ibyo rero bikaba bibashyira ku rutonde rw'ababanye neza cyane. Mu gukora iyi nkuru twibanze ku bahanzi n'abanyampinga babana mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko nanone bakunze kugaragaza urukundo rwabo mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga zabo bakoresha. Uko bakurikirana kuri uru rutonde ntabwo bisobanuye ko ari nako bakurikirana mu mibanire yabo, ahubwo twakurikije igihe bamaze babana nk'umugabo n'umugore. Mbere y'uko dusoza iyi nkuru kankwereka izindi zimwe muri couple nazo zibanye neza nubwo zidakunzwe kuvugwa cyane mu itangazamakuru. Reka duhere kuri couple yo ndavuga yuko ishobora kuba izwi cyane ndetse abantu benshi bakaba bayizi. Ni couple y'abantu bakuze ya Ngarambe, yirazwi cyane rwose nubwo bashaje, gusa bakomeza kugaragarizanya urukundo ndetse abantu benshi bifuza kuzagira amasaziro mu rukundo nk'ayabangaba. Indi couple nayo igaragara ko ibanye neza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ni couple ya Dada Kabendera n'umugabo we. Indi couple nayo y'umusitari twavuga yuko ibanye neza ndetse bagiye kumara imyaka 9 babana ni couple ya Risundi n'Umwiza Karine. Abangaba babarizwa muri Amerika, gusa nabo bafitanye abana bagira kuri 3, nabo bavugwa mu itangazamakuru ko babanye neza. Iyi ni Story House, kandi subscribe tujye dukomeza kubana mu nkuru zigiye zitandukanye. Njye na Lidiane Mahirwe.